begin net officieel. Good morning everybody. Morning, beauty. Welcome to our online viewers this morning. Goeiemôre aan ons aanlyn kykers en so vir elkeen van julle wat vanmôre betrokke is hier by die bediening. Ons is besig met jou verhouding met God, deel 4. Wie is Jesus? Is julle opgewonde oor wie is Jesus? Amen. Daar's van julle wat vanmôre geskok gaan wees. Some of you will be shocked this morning. Some of you might go out here with a different heart than what you came in with. Ek gaan vanoggend bietjie meer Engels probeer praat, né? Amen. So julle moet maar net saam met my wees vanmôre. Leon het vir my gesê jy het nie genoeg Engels gepraat nie. En ek sê ek bely dat ek 'n bietjie Engels praat vanmôre. So we're busy with our relationship with God. We're busy with the 4th session, who is Jesus. So, in die laaste reeks het ons gekyk na wie is God. Julle onthou alles, né? Julle onthou die sand, julle onthou die water en die papier, julle onthou die God drie-enig. That's what we discussed last week. We had the sand that represented God's love for us. It's uncountable, it's untouchable, it's unbreakable, it's everything. You can do nothing to it because it lasts forever. That is God's love. Then we had a look at the water and the paper. Remember the paper we put in the glass? We said that God is omnipresent. He is everywhere at every time. That's God. You cannot be everywhere at any time. That's God. That's what God is, God. So, ons het gekyk na God wat persoonlik is. Sheldon, julle het dit nou gemis. Het julle die preek gekyk op YouTube nie? Nee, ons het nog. Ja, sê. So, dan het ons gekyk, God het gekom om mense te kom red. So, ons het gekyk na die eerste reeks, wat is liefde? Hy is klaar. Ons het gekyk na wat is 'n verhouding? Hy is klaar. Ons het gekyk na wie is God. Nou, hoekom kyk ons na hierdie 3 punte? Ons sê, ons wil weet wat is 'n verhouding? Voor jy in 'n verhouding met iemand kan wees, moet jy eers weet en verstaan wat is 'n verhouding. Then you have to understand what is love. Love, you know, we underestimate love because we say I love you quickly. When you meet a girlfriend, 16 years old, you tell her I love you. You don't love her, it's lust. It's not love, it's lust. So you don't really know what love is. So we've looked into love and see what is love. And then thirdly, we looked at who's God. Because, you know, some of us see God as a loving father. Some of us see God as a father who only wants to discipline and shambok us the whole time. But that's not who God is. God is the creator of the universe. So, I've got good news for you again. Every time I preach, I have to have good news. Why? Because the gospel is good news. Amen. And this morning I've got good news for you. You want to know what it is? Yes. The grave is empty. Amen. Ek hoor julle nie. Die graf is leeg. Amen. Amen. Die graf is leeg en omdat die graf leeg is vanmôre, wil ek jou bemoedig. Jesus het gesê, Johannes 14, een van my gunsteling verse, hoofstukke in die Bybel, Johannes 14. Jesus sê, I have gone to prepare a home for you. Amen. My Father has got plenty of homes. I'm going to prepare one for you. That's the second part of the good news. The third part of the good news is, I will never leave you alone. I'm leaving you with the Holy Spirit, the Comforter, the Teacher, who will guide you, who will teach you. Is that not good news, guys? If that's not good news, then no news will impress you further. That's it. So, om te weet wie Jesus is dan die belangrikste om God se karakter te verstaan. Because Jesus is God. We've looked at this. Jesus is God. So as jy God se karakter verstaan, dan sal jy min of meer weet wie Jesus is. Onthou ons gekyk, die Bybel beskryf God as regverdig, barmhartig, liefdevol, onsigbaar, heilig, almagtige skepper van die heelal en die een wat mense kom vrymaak het van sonde. Dit is wie God is. Is julle met my vanoggend? Kom ons begin by die begin. Jesus het 'n normale lewe gelei soos ek en jy.
Hy is gebore uit 'n moeder. Hy het dalk seker nie die, hoe kan ek nou let me say this. Let me say it's Arab. Let me say he had humble beginnings. He wasn't rich. He didn't grow up in a palace. He didn't have servants serving him. Jesus came to serve. So he came up with humble beginnings. A small boy, and he grew up like all of us grew up. As jy nou met my die eerste deel. And then the second part, it's very important, guys. This thing, when I thought about this, I said, I have to include this in the word. And I'm happy Beauty is here this morning. Beauty, Jesus was not white. Jesus was not white. People will tell you that the God that you are serving is a white God. I've got people at work, they tell me, the Jesus that you pray for is a white Jesus. He came to save white people from their white sins. No, Jesus was not white. He was not black either. But Jesus was not white. That's one thing we must understand. We must never attach color to spirit. Because the spirit has no color. In the spirit we are all one. There's no difference in color. We cannot differentiate color and tribes and traditions and cultures. We are all unified in Christ. So Jesus was a Jew then, right? So if you go back, my grandfather was a Jew. And if I can show you pictures of my grandfather, you will say, maybe you will not make sure. Maybe not completely. Because my grandfather has got a very dark complexion. Because he was a Jew. And that's why he looked like that. So when you say you need to look at a skin color that Jesus might have had, it would have been a dark skin color like the Jews have. Not like a black person, an African person has. But we don't have to put color to Jesus. An interesting fact is that Jesus was not the only child. You all knew that, huh? The Bible says he had 4 brothers, I think 2 sisters, if I'm not mistaken. That was his family. So when he grew up with the same irritating brothers and the same irritating sisters that we grew up with. So Jesus had to really live the life that we lived when we grew up. So that there's no excuses to say, but God doesn't understand. God never experienced the flesh like we experienced it. That is why Jesus only started his ministry at a late age and not directly when he was born. So Jesus, we said he had 4 brothers and 2 sisters. So it might have been difficult for you to understand that how Jesus was as a child. You can imagine that. Imagine Jesus as a child, not being naughty, not sinning, not cursing, not teasing. We watched the documentary the other day on the Pope, the new American Pope. And I just found it interesting to see how this guy lived his life. And his brothers testified that even when they were small, they used to play cops and robbers. They used to play with guns and cowboys and crooks. And their brother was odd because he used to have communion. He used to have a table and set up communion. And he wanted to give them communion the whole time. He didn't want to play cops and robbers. He wanted to give them communion. So it means that God prepared him for something big long time ago. Because he wasn't a normal boy. He had Christ-like things in him and not the world in him. So I found that interesting to say a boy of that age can grow up and play to be a priest. Not play cops and robbers. He plays to be a priest. At the age of 12, Jesus went missing. You remember that story? Imagine losing the Son of God. Imagine that. Imagine losing the Son of God, guys. Imagine I entrust you with the Son of God and you go and lose him. But yeah, that's a thought to keep. Imagine you lose the Son of God. So the family went to Jerusalem
for the festival, and Jesus disappeared. You all remember the story, yeah? Jesus disappeared, and the parents only found him the next day. And they were like, where were you? And he said, I was busy with my Father's things. Obedience. When Jesus started his ministry, he was only 30 years old. Why was that? Why would you guys think that Jesus only started the ministry at 30? He had to go through all the trials and tribulations of life, understanding people, understanding everything. So God doesn't need to understand anything. But guys, hear me when I say understand. Because he needs to tell you that I went through it as well. He went through rejection. He went through scolding. He went through everything that you went through. So you've got no excuse to say that God does not understand what I went through. Jesus got mad. That's the favorite part of the Bible there. Jesus got mad. He picked up the tables and he threw the tables around. And he said to them, this is my Father's house. Julle moenie hier kom geld maak in die huis van my Vader. So imagine, somebody walks in here and he takes the table and he throws it. Then you guys are all going to run away and say, this guy is not a pastor, because he should be able to control his anger. But even Jesus got mad, but he didn't sin. That's the difference. He got mad, but he didn't sin. He got mad, he didn't curse. He got mad, he didn't assault. That's the difference in getting mad. Jesus het meer probleme met kerkleiers gehad as met mense in die gemeenskap. Hoeveel van julle het al 'n probleem gehad met mense in die kerk? Hoeveel van julle het al 'n probleem gehad met kerkleiers waarmee julle nie saamstem nie? En Jesus sê, ek het meer probleme gehad met kerkleiers as met mense. So waar is die probleem eintlik? Die probleem is by die godsdienstige kerk. As jy nie in die gees is nie, want daar was het gepraat hieroor laasweek. God is spirit. And if you want to worship God, you worship him in spirit. So as die gees in eenheid is, dan kan ons nie teen mekaar staan. Ons kan nie teen mekaar staan. Amen. Maar dis omdat die vlees inkom en daai trots en die hoogmoedigheid, the pride en al daai goedjies klim in, dan begin ons opbreek en uit mekaar uitskei. Want ons dink aan ons eie behoeftes, ons eie koninkrykies en nie God se koninkryk. Nou vrouens, julle sal baie bly wees om vanoggend hierdie te hoor, dat baie van julle het gehelp om Jesus se bediening op te lig. Baie van julle. En dis nogal 'n ding wat mense nie altyd van hoor nie. Jy hoor altyd van al die disippels wat manne was, hulle was die voorfront, hulle het alles deurgewerk, maar in die agterskerms het die vrouens hard gewerk en Jesus se bediening ondersteun. So vrouens, net vandag met julle ook is, julle is nie altyd die voorfront nie, nee. Julle is altyd die agtergrond. Maar julle doen die meeste agter. Ons praat maar net voor, maar julle doen al die werk agter. En so was dit ook in die tyd van Jesus, waar die vrouens dieselfde gedoen het. Jesus het 'n groot uitdaging gehad toe hy die dood in die oë staar. Ons almal weet, Jesus het gekom om sy lewe op te offer. En Jesus het dit self geweet. Maar toe hy daai dood in die gesig staan, sê Lukas 22 vers 24, dan gaan vir julle lees, hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger begin bid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword en op die grond geval. Het julle al ooit bloed gesweet? Enige een van julle? Ek het al gesweet, maar ek het nog nie bloed gesweet. So ek kan net vir myself indink, die angs wat hy moes deurgaan om te kan bloed sweet. Jesus het aarde toe gekom vir meer as net op die kruis te sterf vir ons sondes. Hy het gekom om die lewe van mense te ervaar, sodat hy met ons kan simpatie hê. So elke hartseer, verwerping, elke seer wat vanoggend daar is in jou hart, wat jy al in hierdie wêreld deurgemaak het Jesus deurgemaak. Every
form of pain, every form of hatred, every form of dislike, God has also experienced. So this morning you cannot say that God does not understand, because God understands. God went through everything that you are currently going through and more. Ek wil vanoggend kan jy vir ons gou graag. Julle weet ek het vir julle gesê ek hou van illustraties. Now I like to use illustrations when I preach. You saw I did that illustration there. And I would like to give you guys an illustration this morning. I looked at the cross and I wanted to do something with the cross this morning, because when you speak about Jesus, you need to acknowledge the cross. And I looked at the thorns on top of the cross and I thought, maybe I must use that this morning as a physical illustration so you guys could understand a bit more. But, as I was preparing for this, I said, no, well, not I said nothing. The thought came up, and we know where those thoughts come from. They come from God. So this morning I want to share a physical illustration with you about who is Jesus. So let's just give the system some time, and just take it back from the beginning. Oh no, just press play. How do I say thank you, Lord, for the way that you love and the way that you come, for all that
nie vanoggend die snare van jou hart aangeraak het nie, gaan niks die snare van jou hart aan. As jy vanoggend nog steeds nie verstaan wie Jesus is nie, en jy nog steeds nie vanoggend verstaan die prys wat betaal is vir jou sodat jy kan lewe nie, sal jy nooit verstaan wie Jesus is. En ek moes vanoggend, ek jammer as ek party van julle omkant gevang het vanoggend, maar ek moes vanoggend vir julle 'n beeld wys van Jesus. Almal sien hom as hierdie mooi, sagte man met die baard, en hulle sien hoe die wonderlike Jesus. Maar dit is wat Jesus was. Jesus het hierdie deel gemaak vir my en vir jou, sodat ek en jy kan lewe. This is what Jesus went through so me and you can live. This is what Jesus went through so we can be saved. And that is the importance of sharing this video this morning with you, so you can see the importance and see what price was paid for you. Die Bybel sê dat Jesus se baard was uitgeskeer en uitgeruk. Die Bybel beskryf hom as hy het onbeskryfbaar gelyk, unrecognizable, the Bible describes it. Hier kan jy nog sien, hy lyk nog soos 'n mens, maar die Bybel sê hy het nie soos 'n mens gelyk. So ek wil vanmôre daai gedagte met jou los. Let's take your word en kom ons gaan eers vanoggend na die woord toe. Voordat ons na die woord toe gaan, kom ons bid net so. Vader, ek bid vanmôre, Here, dat U kom en dat U elke hart oopmaak, Here. Ek bid vanmôre, Here, dat U die woord sal oopbreek, Here, soos dit U waag. Ek bid vanmôre, Here, dat elke woord wat gespreek word, Vader, dat U sal verheerlik. En ek bid vanmôre, Here, dat daar harte sal verander in hierdie gemeente. Ek bid vanoggend, Here, dat ons in erns sal verstaan, Here, wie Jesus is. Nie net 'n verlosser nie, Here, maar ook 'n God. Amen. In Jesus naam. Ons lees Jesaja, dit is 54, en dit sê maar so vanaf vers, Jesaja 53 vanaf vers 1 tot 12. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor die aangesig oopgesprei, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankte, ja, soos een vir wie die mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde was daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, alhoewel hy onderwerpe was, en hy met sy mond nie oop, en hy sy mond nie oopgemaak het nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat deur die storm is voor sy skeerdes. Ja, hy het nie sy mond oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote wie hy daaroor gedink het, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes. Terwille van die oortuiging van my volk was die plaag op hom, en hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryker was hy in sy dood, omdat hy geen ongereg het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak, en sy siel 'n skuldoffer aangebied. Sal hy 'n na kruis sien, al die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand verspoedig word, weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdiger maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes met die magtiges, en hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die
die sonde van baie gedra het en vir die oortreders gebid het. Dis die Jesus wat ons dien. Vir die van julle wat julle Engelse Bybels het, gaan vir ons gou gaan na Jesaja 9 vers 6 toe. Ons lees gedaai Jesaja 9 vers 6. En hy sal, ek sê hier by Matteus, prys die Here. Gaan vir Jesaja 9 vers 6. Die van julle wat julle Bybels het, kan blaai so lank. For unto us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called the Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. What does it mean? Isaiah 9 vers 6. Isaiah 9:6. What does it mean to be the child and the son? God was born as a child. As a child, God walked through life like we walked through life, but God is the Son of God. So from the child of God, from the child who was born, into the world, to the Son of God. So that's what God went through. So for you, it's also possible. You can also go from 0 to hero. It's possible. You can go from a prince to a king. You can go from a lamb to the lion. You can go from 0 to hero. The second part, he says there, is a government on my shoulders. It represents his ultimate authority. Sê julle met my? His ultimate authority, because the government rests on his shoulders. It shows his sovereignty and leadership over a kingdom that will never ever end. Listen to me, a kingdom that will never ever end. We do have worldly kingdoms in this world. They will end, but this kingdom of God will never end. The third piece there is the Wonderful Counselor. It points out his divine wisdom, his nature, and his guidance toward challenges. As ek te veel Engels praat, wil julle vir my sê, ek praat te veel Engels, dan kan ek 'n bietjie Afrikaans toe gaan. He's a mighty God. It emphasizes his strength, his power, and his ultimate victory over sin and death. He is the everlasting Father. It reflects his eternal existence and his compassionate, loving, and protective relationship towards humankind. He is the Prince of Peace. He describes his mission to bring reconciliation between God and humanity. Julle het dit vanoggend gesien. He came to bring peace between God and humanity. Die Bybel beskryf Jesus as die goddelike seun van God, die skepper, die verlosser van mensdom. Kan julle dit ervaar? Kan julle dit grasp volgens? Hy word aangebied as volledig God en volledig mens. Hy het gekom in die vlees om volledig mens te wees. Maar hierso is hy volledig God. En hy tree op as die brug. Ek sê, hierso is hy volledig mens, hier is hy volledig God. En tussen hierdie mens en God moet daar 'n brug loop. En die brug is Jesus Christus. Want hy kom en hy sê, kom ek verlos julle van julle sonde en ek skeur die voorhangsel vir julle oop, sodat julle toegang kan hê tot God, die Vader. Die Bybel leer ons verder dat Jesus opgesom kan word deur die volgende rolle. So ek het die 5 punte. Jy kan hulle neerskryf as jy wil. Dis volledig God. Dis God in vlees. So dis wie Jesus is. Jesus is God in vlees. Die Bybel leer ons dat Jesus nog altyd bestaan het. Ewen voor die tyd. Johannes 1 vers 1. Want die woord was en God was daar sy. Amen, julle het daai deel. Ek bly julle dan geluister. Johannes 1 vers 1 sê, en Johannes 14 sê, in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was by God. En die woord het vlees geword, en in ons kom woon. Die drie eenheid word beskou as die tweede persoon van Jesus word beskou as die tweede persoon in die drie eenheid. Nie omdat
God groter is as die tweede persoon nie, of omdat die Heilige Gees minder is as Jesus nie, hulle is almal gelyk. En dis iets wat die kerk nie verstaan nie. Want die kerk sê, glo, in ons gedagtes glo ons dat God moet superieur wees teenoor Jesus. Want God het Jesus gestuur. En dan het Jesus die Heilige Gees gestuur. So, hy moet dan die derde een wees, wat dan minderwaardig is teenoor God. En dit is nie so nie. Ons het laas week gekyk na, wat is die drie eenheid, toe ons daai driehoek gedoen het. Ons het gesê, dat Jesus, God, Heilige Gees, gelyk. Almal dieselfde. Dis een. Maar in ons gedagtes, kan ons dit nie verstaan nie, want ons wil dit sien as drie verskillende mense of persone, maar dit is nie so nie. Dit is een. Okay. Volledige mens. So Jesus kan opgesom word deurdat hy 'n volledige mens was. So terwyl hy nog volledig goddelik was, was Jesus ook 'n mens. Dis hoekom Jesus nie kon sondig nie, want hy was God homself in vlees. Dis hoekom hy nie sondige aangaan het nie. Dis hoekom hy nie die begeertes van die wêreld nagejaag het nie, want hy was God homself. Hy het 'n menslike honger gehad, soos ek en jy. Hy het moeg geraak, soos ek en jy. Hy het versoeking deurmaak, soos ek en jy. Hy was hartseer, soos ek en jy. So beteken hy het gevoelens gehad. So hy was 'n mens. So hy was God. En hy het 'n heeltemal sondelose lewe geleef. Onthou daai. Die sleutelversie so as Hebreërs 4 vers 15 beskryf hom as een wat in alle opsigte versoek is soos ons, maar sonder sonde. Sonder sonde. Onthou toe die duiwel hom versoek het, toe Jesus gevas het, hy kon ingegee. Kom ek sê vir jou, al hierdie sal joune wees, as jy net neerval in my hande. En hy is God. Hy sê nee, alles behoort in elk geval klaar my. So hoekom moet ek jou hande? Maar hy staan al daai versoekings deur. En hy beskryf daai versoekings vir ons, soos ons daai menslike begeertes het. So beskryf hy daai versoekings aan ons. Die derde een is die beloofde Messias. Die beloofde Messias, die woord beteken gesalfde, né? Messias. Beteken gesalfde. Hy is die verlosser. Die Ou Testament het geprofeteer dat 'n gesalfde koning en verlosser sal kom om sy mense te verlos. En in die Nuwe Testament identifiseer Jesus as daardie vervulling. Ek raak so opgewonde my woorde vanoggend gaan net te vinnig. Ek moet 'n bietjie stadiger praat, nee? Ek sien nie my hand daar wat sê bietjie stadiger. Die verlosser, die sentrale doel van Jesus se lewe volgens die Bybel was om 'n offer te wees vir mense. Dit was Jesus se sentrale doel. Die Bybel leer ons dat Jesus deur sy woord aan die kruis en daaropvolgende opstanding dit vir mense moontlik gemaak het om vergewe te word en om 'n ewige liefde te hê. Johannes 3 vers 16, die mees bekendste vers, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het om te sterf vir elkeen van my en jou. En dis die ding, sodat ons hom kan lief hê. Maar ons verstaan nie regtig opreg wat is liefde nie. En daar's 'n groot ding wat ons 'n kraak in ons vandag sê. As ons kan verstaan wat is liefde, dan kan ons verstaan wat het God gedoen. Wat was God se opoffering vir ons gewees? Die laaste punt hier is ook dat hy is die middelaar en die Here. Die Bybel stel Jesus voor as die enigste brug tussen ons en God. Daar is geen ander brug nie. Daar is nie 'n Boeddha brug nie, daar is nie 'n Mohammed brug nie, daar is nie 'n Krishna brug nie, daar's geen ander brug nie. Die brug is slegs Jesus. There's no other way to get to God. There's only one way. There's no Krishna way, there's no Muhammad way, there's no Buddha way, there's only Jesus Christ. And without Jesus Christ, there's no way you will get to God. 1 Timoteus 2 vers 5 sê, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, en sy naam is Jesus Christus. Ek wil julle nie te lank besig gaan vanoggend, want ons wil eet. Ons het lekker koek om te eet. En ek glo dat in vermoorde se liedere
wat ons vanmôre gesing het, kon julle ervaar dat dit is 'n goeie opbreek van wie Jesus Christus is. En vanmôre met ons illustrasie kon jy ook duidelik sien wie Jesus Christus was en wat hy vir jou kom doen het. So Jesus sê hy is wie hy is. Onthou ons het gekyk, God het gesê vir Moses, I am who I am. En wie God in hierdie woord sê hy is, dit is hy. En ons moet hierdie woord so kan vat. You know, I always tell the non-believers, when I pray for them, I always ask them, do you believe in the word of God? If they say yes, I proceed. Because you cannot pray for someone who doesn't believe the word of God. If you don't believe the miracles that God can do for you from this word, and you say you fully, completely reject this word, and you don't believe, then there's no need for me to pray for you. I can pray for you to come to salvation, yes. I can pray for God to open your eyes and your ears. But I cannot pray for anything that's wrong with you because you do not believe the word of God. But if you believe every word that's written in this book, then I can pray for you. Because the word of God says, by his stripes you are healed. He said, the word said, you saw the stripes this morning? By his stripes you are healed. So I can just be the instrument in God's hands and pray for you. But provided that you believe in the word of God. Jesus was nog altyd daar. Johannes 8 sê, voordat Abraham gebore is ek. So Jesus het nie gekom op 'n latere stadium en was gebruik as ietsie om 'n brug te bou tussen ons en God nie. Jesus was nog altyd daar. Jesus is God in die vlees. Johannes 10 vers 30 sê, ek en die Vader, ons is een. Ek en die Vader, ons is een. Kan jy daai konsep gryp en sê, jy sien God as die heilige God, die skepper van die heelal, en hier sien jy Jesus Christus. Kan jy sien, hulle is albei een. Die verlossingsboodskap en die goeie nuus is dat God ons liefhet. Dis die verlossingsboodskap. Romeine 3:23 sê wat, Sharon? Omdat ons almal het gesondig. Ons almal het gesondig en dit ontbreek ons van die heerlikheid van God. Dis Romeine 3:23. So jy moet dit kan besef as julle is nou natuurlik nie gewaar daaroor nie, want julle is almal klaar, Jesus aangeneem as julle salig nog as verlos, maar vir die wat luister aanlyn, Romeine 3:23 sê dat ons almal het gesondig. So as jy dink jy sondig nie, lieg jy vir jouself. En jy lieg vir almal om jou, want jy het gesondig. Omdat God heilig is, kan sonde nie net geïgnoreer word. Hier is 'n belangrike ding. Maak nie saak hoe lief God jou het nie, he cannot ignore your sins. If you sin, you have to repent. If you sin, you have to repent. If you sin, you have to repent. En dis iets wat die kerk nie sommer wil doen nie. Hoekom sukkel ons met repentance? Is omdat ons weet ons het God teleurgestel. En ons weet God weet. En God sal vergeet daarvan. Maar hy doen nie. Hy wag vir jou om te kom en te sê, Father God, forgive me for this that I've done. Romeine 6:23 sê, want die loon van die sonde is die dood. Wie wil 'n sondige lewe lei as jy weet dat die loon vir daai sonde die dood is? En die dood beteken wat? Die dood beteken nie jy gaan nou omval en neerslaat nie. Die dood beteken permanent separation from God. That's what death means. Permanent separation from God. Kan jy jouself indink? 'n lewe sonder God. Kan jy jouself indink 'n lewe van permanente lewe van hartseer, pyn, smart? Want dis wat jy in die hel gaan deurmaak. Kan jy vir jouself indink en dis forever and ever and ever. So jou tydelike sonde hierso maak dit nie die moeite werd. Omdat God jou liefhet, het hy sy seun gestuur om die prys te betaal, Johannes 3 vers 16. Hy het jou lief en daarom het hy sy seun gestuur
En jy moet vir jouself dink, wat moes God deurgaan om sy seun so te sien? As ek vir jou sê, ek gaan vir Isabella offer vir julle, sodat julle sondevry kan wees, en ek sit en kyk hoe dit met Isabella gaan gebeur. Nooit. So nou verstaan jy die liefde wat bo op dit kom, die agape liefde. It's a love that you cannot explain. It's a love that you cannot describe. It's a godly love. Jesus died on the cross to demonstrate his love for you. Romans 5 verse 8 says, but God demonstrates his own love for us in this, while we are still sinners, Christ died for us. Mattheus 28 vers 6 sê, Jesus het opgestaan. Ek is nie meer hier nie. Die graf is leeg. Hom wat julle soek, hy is nie meer hier nie. Is dit nie interessante, opgewonde nuus daai nie? Dit is vanoggend ons goeie nuus boodskap. Nou wil ek jou vanmôre vra, kan ek bewys dat Jesus leef? Kan ek vir jou wetenskaplik bewys Jesus leef? Can I prove to you scientifically God lives? Ek cannot. Maar ek wil vir jou een ding sê, wat God in my lewe gedoen het, en wat God in die mense se lewens gedoen het om my, kan ek getuig, God leef. Amen. As God iets in jou lewe gedoen het, en God leef in jou lewe, sê vanmôre, amen. Amen. Halleluja. Maar die enigste ding wat van ons verwag word, is 2:5. Oh, hier is 'n groot ding. You are expected to have faith. You are expected to believe. Did you see Jesus? No. Did you touch Jesus? No. Did you experience Jesus? Yes. Yes. Did you experience his presence? Yes. Does Jesus speak to you through his word? Yes. But have you touched him? Therefore you are required to believe. Thomas, hulle onthou vir Thomas, hy sê, Here, ek glo nie, tot ek my vinger daar druk, en ek sien dat dit hy is, dan sal ek glo. Dan kom die Bybel met 'n mooi versie en sê, Johannes 20 vers 29, because you have seen me, do you believe? Blessed are those who did not see me, yet believe. So vanoggend is dit vir jou 'n blessing. Is 'n blessing vir jou vanoggend om te sê, jy het nie gesien nie, maar jy glo. Amen. Dis 'n blessing vir jou. Jy sien, hierdie geloof ding is nogal belangrik. Ek het geloof gehad vanoggend, dat toe my vrou vir my koffie, dat daar nie gif in was. Wie het vanoggend koffie gekry by julle vrouens? Hoe weet jy dat jou vrou jou nie vergiftig? So, verstaan jy die geloof wat jy in jou vrou het, om te kan sê, ek drink koffie, wat uit my vrou se hand uitkom, of andersom, dat die man vir die vrou koffie gemaak het, en die vrou sê, ek het vanoggend koffie uit my man se hand ontvang, maar ek het die geloof gehad, om te weet, dat sy my nie gaan giftig. Toe jy vanoggend kerk toe gery het jy die geloof gehad, en die hoop gehad, dat die ou, wat na jou toe aankom, in sy waan sou bly. Weet jy nie? As jy op 'n vliegtuig klim, en jy vlieg van hier af, Joburg toe, en jy die geloof in die vlieënier, om te hoop dat hy jou veilig by die ander kant gaan uitkom. It's all about faith. If you jump on the bus, beauty, and you drive from here, and you go back home, you've got faith in the bus driver, that the bus driver will get you home safely. You trust that the bus will stay in his lane. You have the faith that the bus will stay in his lane and go straight and take you. But we battle to believe in Jesus.
We battle to have faith in Jesus. So take all that faith. Wie van julle werk hierso? How many of you are working? Elkeen van julle wat werk, elke maand, kry julle salaris. Jou salaris word in jou bankrekening inbetaal. Jy het die hoop en die geloof dat die bank nie jou geld gaan steel nie. Jy het die hoop en die geloof dat jou werkgewer jou salaris gaan oorbetaal op die regte tyd en dat die bank nie jou geld gaan steel nie. So, our whole life, it's all about having faith and relying on something or someone. If we take all that faith and we give it into the hand of Jesus and we rely on Jesus as we rely on the world, just imagine in what a great space we will be. Amen. Johannes 14, het ek met julle gedeel en dit is seker een van my gunsteling verse, een van my gunsteling hoofstukke en ek wil daarmee afsluit, want dit is die belangrikheid daarvan wat dit so wonderlik maak. Vers 14 sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings en as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Dis wat Jesus sê. Hy sê daar is baie wonings en ek wil hê julle moet kom bly by my. Hoekom sal hy dit vir julle sê? Hoekom sal Jesus sê, in my huis is daar baie wonings en ek gaan om vir julle voor te berei as hy jou nie daar wil hê nie? Tjoe, hy nooi jou eintlik. Hy sê vir jou, in die huis van my Vader is daar baie wonings en as dit nie so was nie, dan sou ek vir julle gesê het. Vers 12 sê hy, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, hoor jy, wie in my glo, die werke wat ek doen, Jesus nou, die werke wat hy doen, die werke wat hy gedoen het, groter werke sal julle doen. Amen. Hoekom sukkel ons kerk? Why do we battle? Jesus rose a person from the dead, which means you can do greater things than that. Hoekom sukkel ons met daai aspek? Why can we not move into obedience? Vers 13 sê, en wat ook al julle in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader verheerlik kan word deur die Seun. Vers 19, nog 'n klein tydjie, en die wêreld sien my nie meer nie. Maar julle sien my, omdat ek lewe, en julle sal lewe. Ek sluit af met vers 26, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En ek wil vanmôre net daar stop en ek wil nie verder gaan nie, want volgende reeks of sessie kyk ons na wie is die Heilige Gees. En dan gaan ons bietjie dieper delf in die Heilige Gees. Maar vandag wil ek wil by julle hoor en ek wil julle moet bevestig, verstaan julle vanmôre opreg wie is Jesus Christus? Verstaan julle die prys wat vir julle betaal is? Do you understand this morning, beauty, that God gave His Son for you? Do you understand this morning what we're showing you here on the board, that Jesus came, He died for you, the price that was paid? Do you understand this morning, Church of God, who Jesus Christ is? He's not just this beautiful picture of this man with a beard, which people portray him to be. He is the Lion of Judah. Amen. He is the King of Kings. Yes. And He is the Lord of Lords. Amen. Amen. Let's close our eyes and pray. Father God, this morning we glorify you, Lord. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. And you are the Lion of Judah. Amen. Father God, as we came this morning, Father God, to learn more about you and who you are, we just want to thank you for the word that you shared, Lord. I pray that the physical demonstration that was there this morning, Father, would open up each and every heart. Ek bid vanmôre, Here, dat hulle sal huis toe gaan en dat hulle hierdie woord sal bedink. Here, ek bid dat hulle daai video sal bedink en dat hulle sal besef, Here, wat se kosbare prys vir hulle betaal is, sodat hulle sondevry kan wees, sodat ons sondevry kan wees, Here.
en 'n verhouding kan hê met God. Ek dank U Here dat U hierdie gemeente week na week nader bring, Here, sodat ons in verhouding kan kom met U, sodat ons sal weet wat U wil hê en dat ons in U wil kan beweeg. Ek dank U vir die woord, ek dank U Here vir mense wat gehoorsaam is, Here. En ek dank U Here dat elkeen wat hier is vanmôre die onderlinge byeenkomste nie misloop nie.